El día 28 de febrero, Sport for Youth Foundation, conjuntamente com o Ministério de Salubridade e Deporte, organiza um evento de spinning marathon para recaudar fundo para os jovens. Essa que viaja aqui de uma forma particular, involucrando todo o Ministério e diferentes sponsors. De bedoeling is dat we dus zeg maar 12 uur achter elkaar spinnen. Nou, zo bedacht dat we zeggen van oké, de even uren spinnen het ministerie en de oneven uren spinnen de bedrijven. Dat is dan makkelijker. We zullen nog even met de bedrijven langs gaan om precies te zeggen van oké, dat uur, dat uur, dat uur, dat uur. Waarvoor doen we dit? We hebben de Sport for Youth Foundation opgericht om wat meer sportveldjes in de barrio te brengen. Marathon aqui, lo toma lugar un viaje más dia 28 de febrero próximo, por de 8h30 até 8 da noite, no parking lot de governo. Tour que é invitado para assistir no evento aqui dedicado a nós jovens. Seguro que sim.